ya kamal ka nwar online channel anda manduna shan kon nyam le anung rice ni an wala shan dang rawi de raw ka pai bangwan ron kin dang raw wi jan dang raw wi diech gore jan o ban rwani titi ban ka nywa ken rwan tin krodian gwas me mi jira mi ji an wala luk shaje luk shikon dia la ngach lugan sha luk ano she pe gwada danan shaling and go nated content achieve work gwa luka la defend lawyer ning dakring machar she ka tin bom bom she kan ga teach la persecutor ga nated chunkel ke kirma yadit kan persecutor to tony kaneten content right kenyam she kan la no charges sin ko kan dakring machar chai ke kani do bdan china chi nyin ke je re which kanasir lawyer ka and dakar machar ci kana nyok mi lu kana ngo ne na ngote konte cha ya pinke 2018 peace agreement ala rift like peace agreement gore jen wo biya ka realika mi ci na right no ko government going kan dakar machar ga je cha je no ken ko realika kan ne kirmi yadit ka kan ci ga ka pa dang bakel timorial ka rodi ne ka kode kan dakar machar no de kan ku jor ka tara ngai kone je ba de ken bukan dong belane je ka tok dien ko shirma na ngai kone ci kan no de ka lat ka tok dien ba no mo cha je no tele mo gor tok ka raj dan lat ka gwas mene ma lat ke gore je no ba document dial ba ka leka ka ba ka linga dob dan de ka linga je ci kuma da ka machar ci kan ti ci kan de kon te la ne kirmi yadit atin kuli chonga je kel cha je no tele jawa mandana to kon wala ci kala no ba je le continue run binetin kontila ne kirmi yadit ba war ga mi jidit bong bidit la loje dan bukan loy keje go je no dong ci kan bulon kam loy ken ka ta dan la je keje ana mo mi shoda la re wechen wala gwata dan en cha dak machar no cha luk de cha je tukten ajen lukan lip kon diala adio je mi jira mo ci man lero dan wala ci gor di nen wo reng machar jode ki raja dan cha laden wala ki dob dan cha ti ke shode chelat respectfully alo ko judges ku ka honna ne de konti lat ka ngwani ngai kon no ci choda lara gwa ka ne dial kon tika kel no ka jen bo do bore ti jen che men ci kon nen wona ka pot kang ni kan dial gabriel dob lamni wogane dial kon en cha ga yen kel ka ja ci kon dial kon lat ko dien ci kon nen ko kor pen dang di chu ka bakel ci kon finally chana point da kuma char jan chana jenen kel kaniti kon la jikware de kon la ro teslo aje longan wale ko ci kon kenen right ke mala jeslo ram kela danan ka bodyguard dum da kuma char luka gwada dana shi yede ci jenten re wujin bin mi kanete kon te cha yen tela bodyguard da kuma char jen jeslo aje moni ne dang mon ko kien ka bodyguard ke da kuma char no cha ko luñ bat kan ko luñ lo wuke ching cha ko luñ lo te ga dol wal re wi ki juba amani mo dong ci jwe dan te ga dong cha luer mat lat ken no dong ba ga lo re ti jen ka ta dan ci ga lat ke je ken ne mi yadi en try le wala men cha tok chen ci win mon ore ne ma da ba ko ge je no kir cho re ka ko kor gwan ma bar ko tigen ke persecutory ano te ga jom cha lat gwad me gor ba nya ya kel ano ala James gadel lampuar te ga jom cha lat gwas me ka ngar de ka Facebook de ka social media de chala de woni tin content la persecutory kene ka kene te content ne te goro de kan James gadet de kan chokre ti jien chala de go chene ne wan dien wala no bangu de tiken kinyir menena wan dien
ka jen na me che bu tuok ko tama la luk ba luk lungu gwa ka luk moni bala luko ba chongran ba je kame ko joy ke lung kan diala ko na lat ka gwa se me Dr. Machar yena dana cha yena ano ki do badanan cha nang ka gwadul ga je no waje luk kan ji kware wana me a systematic way of targeting SPLAIO candidate kon lanwere ne ka gwade dana ji ko to je ke 2013 me sha nwere aga nagare wiki juba kan kir me yadi kan men chol ye ngum liu na ka je anyok ke 2022 re wiki ler ke coach kan witin ko kien cha nwere anak tin bo ene ko la dini kir me yadit teram cha chol bane me de jogo no jini chi me jek chelat bana me jen the first time ko ba rami mo milanwer no ba nang re court ke alo gui ken no dong pol ke re ma char ba chi jen lode kula ngaje no mandan le ro do gwazme ala to gwani jen Dr. Ma char cha career ki political career cha dire chungo ko no cha de mutuok cha la no cha te ramede je decide my fate ka politic no ba wuch ki ba career da ba da cha de mutuok nyok ri ma char me yan ke je ka jang yena mo che ma ngai kone ala jen shogere ke te dia le kone chi tuom no wal but chana kel chana je ngai gwat mene Dr. Ma char jen cha apologize on ka bur community gwade cha je choltin ke kwi kore kone cha rin lat ke 1991 chala no cha apologize ka kwi kore kone chi to kam da kone Dr. John Gering de Mabur en che faction che je let ke char che tai ka ko ba chu te wuti chal ka me John Gering de Mabur chu tai ba jo kon dia chine tai de kula apologize ko ke struggle da na tenetin je te gane de chiliu ai de ne de to chi ran dong che relative de ke family de ke ram mo kon mar ga de chi yere che bat ka jen process mo je na ju go no che duer ba de dung struggle ka che wa nyok mara dien bo ka nga me bu kula apologize ki bu duer bi lar ka queen enten ko ken me kwa duer kwa jala ran ta no che duer che to ka je 1991 e dan chi ko ye to ko je ka nga mi be der bi lar ka ki ram do dien dan chi ten mi nyu de no reng ma char jen no kamal chamal che je lok bat jen gor ke jen go de je wo jre kuma ka chianga je no walle che te ka rol ti to bo ka social media dio je sia kan ka ta dana cha da kuma char cha je lu ke je walle re wuch ka juba no te ke ne atlat ke jen o ken cha ka pen wore che mane majur jarol majure dana chi kore jek re we kana Nasir gwade dane che yire je jenten kene de ka law de ko re loka dane loka wi ken no lugan loka e lugwandien bane me che jan lode lugan loka ala majur we liu gwan mo te ke duty ki te gwade dane na ci kuma je nangten so mi ko ga kene civiliani no cha je de nangten ano ko de yik point ken gen de ne kene de kon de yik gor gen go ba ga nang re lok ko kene de kon kule yes ke civiliani ko ka civili gane ko la nwer wayam chike de ni te ka office ki te yuru kam ka tele ke basic training bo batiken ka mech te dang ka dor nwere chire mala kana gang na won no ke chure ko la hok la ka nang ka kan nang kan gan wori so jen do banan ale ngaro din ke je chicken bi no dong na me family court case and wale but chijen mi ka ne te ka court case era ku let yo dong mate ka mi chi twok no ka dong ram mo a civilian ka jen civilian de ku ram ma che lip look and then look mo ba je look ne ne ban ne me ring ma char ya ke ne je wi de ko ne de ko ne te ga nasser te la nwer waya mi kan wori ka ko jen nwer jen mi ya ke de al wi mo shi jen te ka jor mi dir so to talk de ten kan kore ko ne jiru lad bunu welcome yen kan jon gan ma biur kan kor to ton bane ka kor lo ne jen wo nyene kan chere mala de la ken nyen si community and community nyinyi de ne ken ko jen te ge de ne ka ti jon garan te ge de ne ka ne ko ken so kore ko ne to ga 1991 shi ga jang ji kan ga nak ka shi ga nuwar ba shi kan anga me bi ti jen tama ina ngam bikin me yadi ti ano jin ci dor ci jalat ci nak na ka helicopter kem kalma kan use no wal na ga nuwari jen tama anga me bi ti anga bi nan ka code wala jen free kat reality so ya lara kel ala question cha ti jen wala kume Dr. Machar ki ne konti la defan lo yeri keje tin mi dit mi be ka chup amene kir
point kon nanti dana cha tich achina ti ko ne mi de Dr. Machar de nang gwada nana la waje nang ka gwa lok ka trial no ka jena vice president no ka kuera kule la president jen katin konten chalat la tijek ba kule nang gwanga de kene gwa lok ne enyok suspension nana cha kame ka constitutional la reply peace agreement nana cha ta ngi Khartoum kam de kene kir and Dr. Machar no te ko ngoti cha la pintin ngoro to cha ga goro la kan ga gor gwada dana right natin kan question ko ne kan ga gor no mo nyok ci ko no paru jeno ne kir ma yadit tiga ke linkene wude me mishal ke me Museveni so goro jeno banan tiga ngany magwa tinelong an mi ci tuwa wale of course che wiki ne teje joy ka kuma che nyot ka kuma kir ma yadit ko kan charen real ka gwad me ber charen real ka gwad me ber me tik cha ga de bulo joko ko den ta me ti ka document ngot no tiken yen ka real ka kan ne ko ne lep ko look kan ne ko ne kwadet and cha schedule kan ko real ka mo no so all the cases kan ku ka lepon chicken de bulo joko jok so nyo the gen wo chicken week so en document ba nu ngorun chi de melin ko ne bala document mu nyu do ken ka ne timo dong bugo rudin kule defend anyok chwa je guje no emer yek machar cha nanga kore dong ejen kurode bro defend karwan even kuma point borode defend alo ala justice ki injustice chala kwikel karwade leta queen dial an gwado wa kam chokeri machar je panken bo chokero diere bo ko gwe je win mon chwa guje no dong te ga bungre jibu tok ten of course yek machar kana me loroten but mo na ko ngam na ka civilian tele dina spela yo tichi min jien bu ko ka bargazal ki bu ko gwad dana ti jang tigatin bu kan jangu kan no kan to e kir me yadi la de jala ja nangone be nang gwad dante tin be je nang don wer ban wer ba ko na joje longone mene che mu to kan tama ka panal an to ka nasir an to ka fanga to ka panyijar to ko dor chalga me matiam e kir me yadi te ke force ne kamo teacher ya leka ka tandien bokan wade kon chwala no ko kene tin konten non kwale jur ke yo jowon walle milen kon me netin wan ay kene odong chicken face Dr. Machar chicken dele nen kene tin kon la jikwara we ke jeno they are finished no muna ko code of law ba ngot ba ko gor sima dana ku kon ka ngadi gwada dan lokatin ne tin wan ku kene jeno ba shaw ne jakara jadan na ra ke jaba but take care rule gor ka non wata cha gor jin mi ci bene no chiran ci gwan be bene ka mi ci gor la written format ci be right outside of the book ka tina tire ngone okay me an kon ji lo right ne kon bes ci mala na ra jene right na ne then dong de chola ra okay namaka namba ci jenda le jin pon mi anang gwa dana would look wa ji luktin ti ka nyingo ti ci ala ka already be right jot ton mi ci ro bu ke case do dien mi ci bu kamrar ba ñew jogono ji lu ni rar ci manan ci ali nganen aram kele dana lat ngota ala lawyer defend lawyer keng machar no che prosecutor dun kirim yadi che jogo no yena mena ora ru ya nyoro gwado mo te kene de rar ya nyoro kunya man kon kan gan man kon gwado mo we atin ga gwato da we are dole you go and come up with the document dia je konen mena man jikala no ani we will come later ke launch time bene document bene no men jikana go jikana no ban baje no ngurun che right now right kon ma khalet gor kene anyong mena jenen Dr. Machar tene jen ke defend lawyer ko bakel karo bakel kirma yadi take a prosecutory dangwal diok this is not fair so mugi kon chi fair so de kon gujeno chi fair mi shikana me so na me agenda le road so run ke gwa mi chika ta bangwan ba togono ba Dr. Machar kene team de ba ka nyok ke nanga ke court nyok bawar gada na cha ban pinya ken kene kirma yadit be kene nyok mo kene present nyok do badan cha ti ke je be kene nyok kamalat kene an wala te mi chala da longbo te mi chala hybrid court jen agwa lok mala let lo be the international community they ga participate ko ring machar she is a person so ngai ke je wi mon charge de look locally kana me mugur international
people ki international community ko de ken mandana tuok de ken ko they all have all the record about South Sudan. Ato ne ka kore dana tuok 2013 dio je ko na ngach 2013 ne chala do yi chireng ma char che ku je jala reng ma char tel ku mi chala ci ko nen to all the information de chala da ne lar ke je BBC lar je ke news ne dial ne some people a loje la je de long cha ane tungwana baga chak pin chak wi reng ma char din ka kore ci dor che bo jala to cha bu je no si ku a systematic way kwala silent ni Dr. Machar ka je ko che be participate ano ka election ngum dwal kir ma yadi ke je ke pulo na o ka vote then ba kwere jidid ba ja kwan ba lokir ma yadi de je na ko le joy reng Machar dor banwer ba ko na ka je 20,000 people din naga so mi ramu gwala to kir ma yadi de ngeje no na je na dio je che de lo na che de le tung no kori jen point de der jogoro di bnaw ka valid box and then ba Ramadan and gwa ka kwer then ba yashu kwanya wena mo a very easy long neme ne be decide ka jiwut ka citizen she point de kin me yadi be decide but ka can all this recollect no 14 or 13 years ke 12 years so che kin me yadi che du ne che decide karwada decision ne chakan ajeno Ramadan and be la kwer ka bom so mi chinam da ko gwade so gwe no ne me che chon so tichit titine ka tishade laran tama to bana ngajeno en case da kan machara me badil to gwa kam we joje lo ba justice ba jela gwade chere mana na gorka jegeje den be so Sudan ba tekamal amene kor diala to ti dong ba ka kapchong ko bna rai mal ka ko ki jera man yam dan logo bi mal baben nuar no kan mal chengne man cha kan la kan mal kan na ko ngai no la mal jena dana gwana jen be so Sudan bo nyam je tere dob dotin ban mo ki mod ko insist ko Bering Machar ba jo continue nwer wai ami chike de ke ramichi war crime ja tin la jimi ci gerchi la gwa kur then la ja persecute kamot baname na kan civilian rin defend e wajin etika tet kan e ko la nwere so na me jen ko la ro ken ku kan tar gen nwere ko Ring Machar nwere ne ko ken kan nwere so mi mo ci chong ne je imagine ne dang baro dial ke badak dial kan nwere ken dial ne badak tilan nwere de do dar ko gwadin tam ngi kon so mi chit kana me chi chuong ka kir bana na mo bana je dil ngaji nono de je gorno biya me biya je ling ka ta dana chungwane churen lat ke je ko gor kono bi mal beben chi kon goro bete karik te lat ka rodi rai wichin binami so kir goro je no der mo gwa der je lat ko de mal der we won yamre wi ka so Sudan ban mu we je lat ka do bo mo mi gwe je no be je lat ke je tela mal ben rewi ka so Sudan ko nwere live kan ten diala kon lat ke kir me yadi den tam me bin nwere me chika lungno kan de karwal bar bi ken je an wa wit anda wit la woni jen ka woni am banawre malka ban mo wa belena ka jeno kire jen ram dana tuka den be mal ben de tel go bi mal ben geje so gor jeno de yen jo me din gor no de yen ngach ka taran len ngwa rudin geje chana wo ka report do dien man le rode re wich ana kana strate ka report me chalat gwasme mu gor no banwa yekel wuri shalka me kwang chorale no te ka report mi chalat de je kon diala ngach an go tane ti chok jen wan badda ka cha kana re wijin binami report en chenong wale jene cha ne dangwan en kone ya bar cha kana re wich ka malakal so tel report dio je ruda del gor kon de kon mana chora lat ka buri be de kon ling but tel report mi cha nong totally kire mina kwang chora le jeram dan chora moy ke nyin katin kon chalat ka che kolat ba men o ji ne ko lan wer waya mi cha ne je ngwane badak ka ne tin kontin la ka ji bon do kor jen ngwane badak ne jen ngwane badak ti liu ka ne do kor jen ngwane badak ti ka bot no ka ne diala ti ka ji ka nuore but kan kon exactly information na to ka waya mi kan kon link ka jowo dana ci korche to ko je tele confirmation mi ci ro lat ban ma ngai kon long ci kon chora le che de ngaji no mi ci to ku dan ten wer waya mi teten che de mun to so bure be ngode te ke tension man tema ku kon lat ko rodien tentere wujin win mi so de kon mo de kon ngaji no report cha no disregarded ka kon chora le ci to ko kan statement kan release but jen jagana lo de ni ken ko ba kach ci o dong te ka do me le rode
most important thing o ne magor kan no bi mal be ben la to go bi ne dial bi ke gor jeno de kan etin konti la dini ke de kan ko jela to go bure be ko jen do mal ka tele mal do dien men ana don wer tele ko ni atin mi jekan tan kan ko la dini SSPDF den no ku kan occupy ni territory nen wer tel mu dien mi teten wen mon mi kan etin no la to no bi mal be ben they have to move from that place because civilian because jago bu ko gwa dan de ko pietin ka bel ku kana la gang no yene ke yene ko non lu ko mal bi bu gur dor ne nat gon mi pur ko tin ka bel ku la benekten jatin na mo no na mo chedetin so na mo der gwan wo de kon me de kon lim yemena nyot ma na chalat gwa same en wale of course still to kon kon ka case dung Dr. Machar ala journalist road George chala do ne na ajen chaje yen kenyam chana je ko la deng termanyang gadwich en wale chaje kap chawo ka freedom mall gwa dan lat ke luktin look Dr. Machar ken ji kwara no mi chawa jene che chop no ka ta badak runwang ala 8 am so mi che chop boni gwa dan ji chop tin chaje penurech no netin konti la dini national security re wi ke juba and when mo chai yo ke baken ko che ga jogo no ka mo ta ba cha kem ne je ka pim ga je jene cha par ka cha pim men der cha je pim cha chure torbil ne ko national security jene cha je wil re ke liu gor ko jen wo de jene ga ken thank god chakan kan yere kan jen en dentar manyang jen civil activist kanetin kon tin la jorin la jatup jene cha jogo no jin man keni tama ngade budget la kan mi jel ke je dunen kon la activist jen mo ken mon ko jen ram cha gar lan wer cha je de na la to ko ram cha wil we ke lu ko ta ka ni jen nge no dong cha je na ka jo danen chelat so ke mi cha gwar online ke cha je share bone media na so sudan dia lan wale jo je no cha den ter manyang cha je de na ka watar ga den yam kwatar ga je ko je no ko je na nuar mi activist cha gor ke juba cha jo ni jin point go ne ni ji ko de ne yi na won thank god kan let ka kan nak so che tek but cha doi ni je ka cha palwe ka korta ka kel mi cha chu bulun to freedom all chu jen chu ching cha ro mo ka bajaj no kirecture de ne jen chu dor dan te la dor na me just lo an mi di long another story banyok run michal ke road George ba journalist road George wajen wala ba cha je dio je chaja kebo ji national security ba la wetin wi mi ka juba ala security force chicken wuda me journalist road George wa chicken lo nyen wala ba jene activist ba road George mut ajen cha yen ba ke monday in wala ka custom market rewi ka juba jene we first by president Dr. Machar trial dan ke lu dan lo ka der jo tur ke der o gitin kam dan le ro ko journalist wa cha ke mo when mo chayo dwech dio je kon ngajin wala mo chala do tele media mo gorke anan mo me ram let ka SBC kar warla ledika South Sudan Broadcast Television jen jiram dana ba law so cha ne ti cha ga chen je jene cha kamrar but jene telephone de jene kan comment ma non jene ke bo police tin te nya kron cultural center jen to kal gwa da jen jigjet non ka police to kon kan to kon shi kef cha road cha yo kef jene cha yo yen telephone jene kana kama non jene ID de bo ID kada kana kam bon jene ngodan tam go mu gure je jene teleje duo me de yen ke je ko ram mo goro we gwad dan lat ke luktin ko cha ka law iben man an chika lat bon kan de konte ka parliament la judges and go telere rami mo me de je cover na me tere ba cha ji goro jin bu mat ka tab ke ka kwang ka cha ji goro no jin beriet telam belar bu turujin bu yu torujin but cha ne dial cha ka reject wala ne la ji media tende kon all the information de kon kule je ka ke tandien wuken la mite video ne kon chanen cha SSBC television man kule ku ngare la cover like trial ke look and wale and then you can video mo men kwala broadcast je mi mo kule joy ke television you can camera ne ken dia kan kula ke screen ku kan la tour screen ku ji SSBC ku kan la tour je mi mo chikana logo long ti lodin che jada long ko cha ga jogo no te ram gor ke ye animo rami mo le ke SSBC so jen jodan cha la mo
so ti rew ti ka ti bech ka gan wer ka tin konen cha de na kan wale no ko kan cha ka kef national security ko kan wo kan ka freedom mall ko cha ka allow of course ye kan lar na pan kan ti konti la national security wo chi kan ti kan ga gor and then they can show pe gon kon de tin but che freedom of speech tin but che de tin kan ko lan wari of course ne me be ki mi chore de lat kwala kunyo run mu ba kan yako mu ba ka allow ko run jen chenga do dien dana be kan bikan ngari lat ki jinyok la look ba je continue run so jo me gor jeno de kon ling kamandan en le road re which bin mi dakang machar na ba look de ba nyok mo kwa je continue run no kata dan en singwaro de lat ki je jo den gore be nyok ye kel gwaseme ata dan na la jilwa kot ki jilwa kuni chol ken kirma yadi de no de na me la lugo loka men tem loka dakri ma chare de ja kap chung ko gwi ken no na me mu wona wo ka wonyam nyo de jen wo birek bele dio je shi anga jen wale no re wich ka juba no ci kona ngaje no ni jal sina jal jama juba nyanga dial cha ka kap chung la juba university no cha o no ba cha kap chung cha le dial cha ka pel ko gwi ken ke kuna focus ka kel tiene de kuje criticize bon wo ngum pal ka let ke jemo ka ngai ken ne me case midit of course a case medit a man mi chala mo je to ko getting kon de rian lat no but the good news today no ne re wiki juba cha normal wala but no la security national security kelu cha je la re which lo gan kana jen ku ne kwan wara di journalist tin activist ne kwa lo kep ko je kana kam right yen kan ken no tikene ke kan den kon nyu no ken ke journalist ne but cha lo no mone so jilwa ko chut kan no de malamo de jala da gwa ne contact ka Eastern Equatorial State la choy leader chol ken so Sudan government no gor kano de mal de jala de gwalo shina de lo wonyam ka do bdan lat kenejen kenen the appeal kama the criminal trial of suspended first by President Riek Machar and 7 others began in Juba. They face charge including treason and crime against humanity for the alleged role in violence in the town of Nasir in March. Choy leader in Eastern Equatorial State petitioned South Sudan government on Sunday, urging national and state leaders to prioritize forgiveness, dialogue, and justice to achieve lasting peace. Chicken jo me chicken larin no and go de kum South Sudan de can go de can de can come at no kongai kon ring ma char charge gwan no ka ki ko re chi to ka na serati ka titin ka ngai ken no ne ko ni ga na chikale la chikade ni ka civilian kwa dor ken kwa lo de so ne me jen jo dana gore de nywa kon kel of course mi jira mi jirit gwase me gore jeno der charbo der gorping gwadmo run bana all other information bana ka link katin kon lat korodian so jen gwada na gore de pekten me jira mi jirit ko subscribe ano ku jen nyane de ko ken ani biata ga mal bye bye